Good morning. Ngasigi lewa popo numitki video yung minarase lewa popo se ko color se red oire ko aduga number sina 69 ado ahambada card ki messaging minarase aduga timing ko ado Diwali rituals ki aina share to bodo haidi confusions leba male ko haidi 5 days haibane ba ko 5 days so aina date 10 dagi 15 budi ani even eva matam da kai gi no hai matam se da actually 5 days se to wadam ne ko ado haidi aroi banu mit keno do adu da lotion bado haidi kamaina pochai do lo tho ga tham ga da ge khot ka da ge hai bagi adu gi keno da ne ko ado 5 oiraga so aina numit to taruk ni tara dagi na tranga phawo i bani ko ado confusion kem chat pi gano ho bodi tara dagi ho gadam ne aduga messages bodi la ko khara de dum ado keno to biro yaw ga da bale raga di ko ketang advance oina hai biro khudak ta haira ko matam na ngai gi pre instructions kum ba katang lei gani ba saina to ko pa na adu gi ni ko adu ka keno na haidi moru bara amana aina mu keno to isna meditation ko haidi meditation se da haidi aura cleansing chakra healing meditation gumba ko adu maina khara ayuk kumba se ko khara conduct tau gani ko adu su yaw bi we hakchang noi te khote haraga di meditation classes kumba ko online oina torakani online oraga di zoom or google meet ani ji gi marak sida dum adu na haidi adu da maina tak padu na hena su gyan ta ni ba keno toraga akoina sum maina video semaga hai bodi ko haidi face to face unaraga ko adu malai re ko ado numbers hanga pa mi ko numbers instagram da yawbone ko hadi comment number pi base profile ji chamana na create tawraga namu pi ba ma yawrome ba adu duna ina comment numbers share taw dabne ko hadi same id ma create tawraga dp su chamana na hapaga ai tharaga reply tawram ba yawrome ba adu duna kaino dum chango instagram da chango instagram ge profile du da ko number ani yawbone ko adum ani du gi marak to dum amma da calling taw ba natraga ken yaraga di ko hadi message hana drop to biro ko hadi calling se ketang sometimes farak ta ba su yaw ko adu duna ni ko ina haise ado ahamba da ko akoi gi card ki message yeng minarase aduga masi tang kuntra mathoi ko se ken se ye amuk ai matam dom haijara 3 cards le ko sida hadi card number 1 2 3 ko ahamba ani shuba ahum suba ko ahamba ani suba se ketang khara ngasi gi oina haraga di kaino oire ko first ki se ko first ki se kind of conflict kumba leba do competitions kumba kai kumba kha leigani ko competitions leiba haraga di aina ngamda ya de ko da hari isa su ngai re ko hari at any cost aina ngamna ba hot no ba aduga keno da khana ba chaina ba kumba di tobi gano ko shi goina haraga di keno ma lei haraga di potho aina ngamna ba hari ngangna ba da oiro natraga aina thawak pang thok pa da oiro ko hari du maina kumba tobi ba ko aduga ani shuba sina ko hari emotionally kitang breakdown oiba du maina oina oi ko emotionally breakdown oraga thawai ngai tamni khangde incident macha dagi adumaina ko it's just a temporary me ko haidi temporary oibanina haidi kuina sangna aingonda keno toro legadabane haidi ngasi nga aki ka oibe ya ko sumaina aduga 3 sina ko 3 sina amu khara positive oire ko card sa positive oire haragadi sida la ishe ko akoi gi the impress card se ko haidi abundance beauty kari kra so gumma nga shi yoina haragadi haidi aphaba nungaiba kari kra adumaina oina oirani ko haidi samna haibada haidi sale gi matang daga oiraga so pisa go ita so kharaga lakpa phajana adagi nungaina yamna mood so adumaina leigani ko adu good news kumba kai gumba adumba su lakani ko ahum subagi sina adu timing sina ayuki pung 9 ga minute 8 dagi na pung 12 ga minute 19 phawum lere dagi amaga minute 9 dagi na pung 3 ga minute 13 phawum lere dagi pung tarutagi taruka minute drama thoide na tareka minute ni putaru phawum lere ko adagi mapan ga minute kuni thoidagi na pung ani ga minute mapan phawum lere ko sisina khoi gi ngasi goina phaba timing ado tuesday se ko akoina spell gumba to bada aina mamang da amani di share tawgre ko adum yingbiyo ko mamang gi hafta gumba da haiba yaoino ko aina haiba yanaba keno tawba yanaba adumbagi aina khara mamang da hap khibane ba haidi iraga keno toroga red color ni iraga mathak sugar gumba hapaga burn to topa ko topa adu do dominate spell hai tare ko dominate hairaga yam dominate to wa budi natte ko haidi aigi angang daga oiraga su haidi aina hairido angang do na tanaba khotnaba ko adumaina ni ko haidi mingon de heta rule tawge khotke haibagi adugi wakhani tawgano ko khatang aina haiba sunga tadre haira daga di haidi adumba macha gumba adumaina gumba tobibe ko afabada sina biyo aina spell gumba kai gumba share tawbase ko spell haira gadi white magic gumba obene ko white magic sidi haidi afabada tawbane ba haidi phatabagi taw matamda kaisu yam ka haina ko haidi adu
पालोब सेंगना हारकांदको हाइदि व्हाइट का ब्लैक का खेनेबा ब्लैक सिना मु बाउंस बैक तौरकनीबा अइंगोंदा हलक्पगुंबा ओइबदुना हाइदि व्हाइट कुंबजना हाइदि अइ या फबगिदमक्ता अइ फजगे मी फजगे हाइना तौरगा अइना शेयर तौबनिको से व्हाइट स्पेल गुंबा व्हाइट मैजिक गुंबा कइगुंबा सुगुंबा मैम से अदो सिदा लेरे कोइगी ngasi gi वीडियो से मैम थैंक यू